米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。o尼卡拉兹在努法鲁作伊，o萨卡丹努德努求盖，合一使教会坚固。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以特马克萨卡杜萨阿兹方，sebab bolo dosa atusir suarsa. Mararit zangra a mitengir to bipasifana no tarugus. Sakapulungan sa kutayar nangra. Malatsay kutahka nangra. O rumah satu. Malatsay zangra a mitolon. Saan. 他们专心向使徒们领教，参加团契生活，分享爱宴，一起祷告。使徒行传2章42节。Sari kakao, talajua o masasirumai ko pinangan no kahatsay asari kaka. Nikaurira, unano ulah no kawas a matahilang kita a masaupo i kyukay ni Yes Kristo. Orasa ka, lengan o malatsayay ko falujua ita a mitaong tukawas ato o masasi ula-ulahay ko lemak ita. Ta o mipatarkalay ko kyukay ita to ngaayay a faju no tapang. 虽然每个人的个性不同，但靠着上主的慈爱，我们被呼召聚集在基督的教会中。因此，我们唯有同心敬拜主，并且彼此相爱，教会才能活出上主美好的形象。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao sa ay kufana ato icer no tamlaw o sa kalumuwas no kyukay. Nika umitulungay kami to ulah no miso a malatsay kufalujo ato masasi ula-ulah. Urasa ka tanete ko kyukay a tumireng。主啊，不是靠着人的聪明和力量使教会复兴，而是靠着我们同心合一和彼此相爱，才有稳固的教会。Pakani i tatamaan ang nganutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalumel no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。